Pariki y'igihugu ya Nyungwe ni amwe mu hagaragara ibyiza nyaburanga bikurura abakerarugendo benshi. Abaturiye iyi pariki bakora imirimo yabo ya buri munsi bavuga ko umutekano uyiranga ubafasha mu kazi kabo. Ntanga n'amatike ku majansi hano ku cyapa, nkatangira amatike. Abagenzi baragenda baramuvinga kuri site ya Winka, kuri site ya Pindura, hose ishyamba ni nyabagendwa, nta kibazo gihe cy'umutekano rwose. Amasaha yose barakora, bacuruza amasaha 24 kuri 24 kubera ko umutekano ari wose nta kibazo. Ubuyobozi bwa pariki y'igihugu ya Nyungwe bwemeza ko umutekano ni bituma bayisura barushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Mwaka ushize twakiriye ibihumbi bikabakaba 15, kandi n'uyu mwaka turatekereza yuko iyo mibare ishobora kwiyongera bitewe nuko buri mwaka tugenda twakira imibare ba mukerarugendo. Ubu ngubu rero ubukerarugendo bumeze neza, abantu baradusura, baratugana, abanyamahanga, abanyarwanda, nta kibazo. Abasura pariki y'igihugu ya Nyungwe bishimira ko n'uyisuye ubwe yumva atekanye. Nyungwe ni pariki ishimishije, irimo ituze n'umutekano, cyose urabyumva wumva utekanye. Ikiraro cyiza, ni byiza, buri wese akwiye kuza agasura u Rwanda. Rwa rugendo rugoye ariko rushimishije cyane, haratekanye, twagize urugendo rwiza, twari ambasaderi benshi, tugenda twiganirira, twagize ibihe byiza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga isanga ko abanyamahanga basura u Rwanda by'umwihariko pariki y'igihugu ya Nyungwe bayishimira, hari kinini bivuze muri iki gihe. Hari ubutumwa bwihariye bitanga kuko hari ibihuha byagiye bikwirakwizwa hirya no hino n'abarwanya igihugu bavuga ko hadatekanye, hari imirwano, higaruriwe n'inyeshyamba, ariko twabibonye twese, twagiye mu ishyamba turarisura mu bice bitandukanye, dusanga rwose hose ari amahoro, hatekanye, ahubwo tuza no kureba ibyiza. Amahoteli nk'ingi turiho ya One and Only ni hoteli nziza y'abakerarugendo baza bakaruhukira, donc ni ibintu bifite akamaro kuko bigaragaza ukuri uko kwifashe gutandukanye n'ibihuha tugenda twumva hirya no hino mu mahanga. Kimwe mu gishimirwa n'abakerarugendo basura pariki y'igihugu ya Nyungwe harimo iki kiraro cyo mu kirere gifite uburebure bwa metero 160. Iyi pariki ikaba ibarizwamo amoko y'ibiti asaga 1000, harimo by'umwihariko amoko 26 y'inyoni aboneka gusa muri iyi pariki y'igihugu ya Nyungwe. Jean Damascene Manishimwe muri pariki y'igihugu ya Nyungwe.